amasain so pi ulenaw te ho zo se na bon chawa na dam jing diu jong ka kinemin tu ta di ahin ke jong kadam jing nain tu ne hin thu sim isei ka lawin thu poimo thu kho ta khat hin sein ka teng ningkum langa kona ina boi pi jingo delta thua het lawa khole inanga lal jingo ki pa na thu pha iti ding ham delta hi iti le sum ki so thei ding ham iti le sum i mu diu ham tia hin dong dong jing ho ding a jong sum a ki so thei na ding phat a chaina lam le hin sei diu hin chima sanga chon apoi mo dang them khat ga sei ma sa hitin ama sa in delta thu isei masang win so value chu ama san jong ina sei tawin airdrop chu February 2026 a ding kiti chu a hin chu win May 2026 a heading ai tain hichelai khon so value a che lu na hi le real user probability kiti kharamin na hichi khu 100% be pha sa ding ti deu dan hin tin a hin la chelaya sei no mu chai le mi ho khun fake account ho amanawa points alole exp points ko tam mu na dinga account tam ppsc mu jong omin na hi choje a khu real user probability kiti khu hung ki sim lo a hin hi chu khu mun khar khana chun event na hi le 100% nga te ding ti na jong om pun na 100% nga na dinga khu ata so ho in bol to ale sum deposit de hong omin na hi ja chu koiman sum na deposit hi win tia chu ama sa jong chu na sewitan tu ni rong sei kinutin koiman sum deposit hi win lang iti ham khana sum deposit lo ho ki pe loading fake account ki sim de hi atiu jong le chu ti ta tin ken jong ka bol point koiman bol diu jong ka dei point a ji chu step 3 a kho $15 ki bolin abana kho step 7 langa kho khat a ki bol deposit ding kharam na lai ati kin hoila kilomin a hin la hichi chu bol te jong ngai pun na seima bang wa chu daily a task ho daily in check in bolon lang daily a live alole share bol ding ho so kho bolon lang real user probability chu 100% lin sa ngai pun na hichi ji a kho midang jong complain tam ta bolin kumthlung ke amin ki ham bol ta points a hin kilo do ba hi cha hi chi ki bol hi adi pui tia hi developer ho koma complain tam pita om hin chi ja kho a saidan wa chu hi chu 100% ling hi zong le e account chu real account hi pawa le chun airdrop je ki moding ti deu dan khona saving na hi ji chun me chu nga jing diu mai tin daily task ho chu bolun lang real user pa wang chu bol te ngai poi tuin delta a lut kinutin delta hi kum khat tabang hi hong ki main tan na ke jong mining kan bol na hi nizani le som git lang hai hong wal tain chia jong chu thani tabang hi kana ki chol ti deudan ka phone se ja cho ima cha kana bol theilo na chi sung ho ta chen ki gom khom lang le ni ja thum lang hong leng di da na hin ain la delta mining hong ki bol na mong chu kum khat wal se le tan na ai le chan na kum khat lang wal set mining hong ki bol ta in hi chi sunga hin daily mining ki bol ho hi mi him che lunggel ki bang lo cha hina hi jong le hi chi delta mining ai lo le adang crypto mining digital mining ki bol ho hi sum siki jong ki siang lo hin na ni khana khat beina ga click di mai hi in ya cho ha asalo hi la hin hi jong le bai cha hiana mining a ki bol wangin aka la mi athasi tampim tan na kum khat sung jinga jong hin ke hin bon ka dei sa khat ke dei dan chele aso chanai ka dei na lai he aji cho kumni kum thum ki main be jong le coin tampi ta na ki main do ding market hong lu ting le alhom pe na lak khat pe nga thei ding ti changya panla ding ti chu e ke ma kilong gel da ni na hin la mi ho hi ka ve nai le zakhat la 100% la 10% jong akimain zo ta puin na tu langai register bol ho inactive ho kho event nai le zakhat la som sagi tabang hi inactive ai tain hi jong le to hi main net hi hong thung ba deng he tan na aji chu mars tria chu x space umen na twitter space amin cha chu developer ho to ki ho khom na amin hi cha chun adang chu tampita sei na ve a hin la hi cho chu ho ding in poimo be se pun e ho dinga poimo pen chu pham tele delta mining main net hi q3 2027 na quarter 3 2027 hi chu September tha 2027 September tha lang hong hi tin hi chelang la khon main net hi hong lut thei dinga hi a sei we hin na hi ja chu to kuna hi isimai le kum khat le aki ti ho tabang be mi inewe tan na hi chi sungai ha panin pangotin kum khat la ki asunga cho izat na ki main do ding ham ti pa zo boipi min lang iti le sum ki so theidam iti le sum ki mudam ti o cho boipi phat ai nai pon na hi chu hi chi kum khat le aki awat sunga hi coin izat kamu theya mi izat mining ka bol sa be a
kia ko na mi khat le ni ben a phat chom pi a amhon jong a phat chom pi ding nang jong na phat chom pi ding coin hi izat ka ki mind do ding ham ti pa zo hi ngai to tin ha panin na pangun lang iti ham khana delta na register na bol wa hi le na account chu iti ni ti jong le kisumang thei talo hin na amhon jong developer son jong asu mang thei talo nangin jong na delete thei lo e koi man ki delete thei lo hin hi ja chu register anabola mining anabol kha sapo po chu na tha bol num wa hi le same process a login na bol diu hi jing na login na bol ting leo a number lui pa ma chana ji lut wa hi le refer id ho ji na di jong ta pun tin security ko na hong ki panenten security ko na cho na security sarkara mi na koi lawa le zero gu mangin lang na security sarkara mi na koi le ai chi mi na koi ho ko ma chon kut ke la in lang login na bola mining na zom jing the na king ana ko na cho na ki pat kit ding na zom kit ding ti nai he chi chu hi in September October ti la ho 2027 kum September lang le mainnet ding he tai delta hi sum ki mudi tai ti chu amhoin an pi dung zui wa cho information ka hin pi hin na kum khal le ki ham bo nei ta je wa cho ha panin na pangun lang tua inactive ho jong login ki tha bolun lang mainovin aji chu avel vela sei jing wa fin angai nom lo ta jong om min na angai nom lo ho chu bol nom lo ho chu te jong akiti puin a hin la a phat chum ding aki he na phat chum ding ini phat chum ding banga chu na ho jong na phat chum diu chu ki de hin na hi ja chu hung ki share ji information chu hung ki pg hin ya chu ana gel kho un lang mining ana ki bolun lang ke ading se ka sei pon na ho ading ka sei hin na mining na bol wa le na ho adi ma hin ke ading in mine bol wen ka ti pon na langkhana saiding in tu hin na ho kha chain mining bol ta hi jong leo chun kia denga cha kho na i ma cham lo hin na hi jong le na hon jong mine na bol wai le na ho na phat chom diu mine ki bol na wa cha na phat chom diu na coin na hau diu ti nai cho he chi chunga cho kin jong neu ka phat chom pi de ti hi cha hi cho inactive hon jong mine anaki bol kin lang kum khan ham bo ne oi tan hapanen na pangon lang aban le tu tua hi sumjong ki muthe e tai ti jong he ama sang chon video tam pita ina sim with ina sai tawen avel vela ina sai jingoi tan it's given no kona sum akimuthe in US dollar reward AP win abana D news a thil post man ho ajong sum akimuthe in aban le D news a thil ki post ho comment ki bolna mana jong ho 1.33 delta coin AP ki no hin hi chong ko ni sia na ga click jiwa comment na ga bol ji diu na chi achung screen a he convert sa de hin che hi chi pen pa ho click ga bol ji lang comment bol ji lang na hi cha ko ni si le tha kan post de hin na comment sa ho wang cho comment ko ga bol ki jong leo chun comment tha na di ta point in revise ki tiding comment bol na di talo de na hi cho comment tha bol ki ngai ta point ain la comment nai lo kan post tha ho comment na bol nai lo cho click on lang comment ga bol ji lang na hi cha ho ni si le bol diu cha ko na cho 1.33 delta coin na mo diu hin na comment bol man cha hi ja cho comment na bol ji lang cho click na bol ji lang hi chi la ya ka hin vet sa pen hina hi chi user id a kho chi hon comment na bol ji diu hin adang ho jong khona bol the hin abona khona thil ki po zo si khona dei deu na comment the hin asi na point abona comment thei su ke hi ai wanga chela kan to do pa hele ke ya hi ja cho comment ana bol ji te tia request kan bol hin na no team na kan ne hin hi chi chu hi in tin adang saiding thu pi be se chu be nai point a hin la isai ma bang wa chu 2027 quarter 3 le mainnet thong thei dinga ki sei a hi ja chu e ho he dinga jong ka hin phun do ki hin tin group lang ho ang chona ki sei ta in atam zon he tamai theu hi jong le a henai lo ho ding in na a henai lo ho ding in 2027 September October lang le mainnet thong ding e tai ti chu avela sei ki no hin tin he chi ka chon ha panin na pangon lang mining ha ta in na ki bol kinon lang delta mining bol nai lo a bol no mo ma le description a link ima ho ki coin tin refer ku no jong ki coin tin cha ko na na bol the hin a bol dan cha ha pon app store ai lo le play store ra delta kim apps download non lang sign up registration bol dan hong ki pi cha zui leo chun na het jing di na aki ji ho cha sim leo chun na het thim lo wa le number ka pi a kho nan text the hin kan hil the he hi chan chu sauta kan sewa nga chun kan sei nom pen chu agom so min hin sei leng delta chu mainnet lu na ding chu 2027 September October lang a hi chi chu khara hi in
abana d news ani se le post kan bol de hin hecha chon comment na bol je win lang comment na bol man chu 1.33 delta coin na mudi in na itiam kana d news a load and run na bol wa hi theilawa ele na delta o chu data khat ve clear un lang thalo in lang ban le bol le chon hi thei di tai a chaina a abul langai se so value jong chu me ya airdrop de hin hi ja chu real user probability chu bol hi jong le chon kho pon a hin wang nisia daily task ho bolun lang daily check in ho bolun lang airdrop chunga apo tin na imu hi wam ti chu ivet thla di oi tai